msindisi wethu Jesu Kristu siyamhalalisa uNkulunkulu simakathe losigcinile solo siyaqhubeka eminyakeni lomusha bazalwane umnyaka wa 2022 sigijima naye simakathe sithi yena uNkulunkulu wemandla uNkulunkulu lothike asibeni labanemandla asibeni nemandla sibe siqine enkosini nasemandleni ayo ngakho ke sitawuqhubeka bazalwane nakulomnyaka sigijime nato tinkonzo tethu siyanivusela bazalwane namhla ke timfica kuyo inyanga yaBhibhidwane eminyakeni wa 2022 siqhamuka khona ke bazalwane ebandleni lase All Saints eMbabane eCathedral bathathekayo bize futhi ke event laseSwatini diocese ke yona kusolo iSwaziland bazalwane siyabonga ke uNkulunkulu losiphele lithuba lokuthi besingahlanganyela ndzawonye simbonga naye umfundisi wethu lomkhulu mfundisi babe lomdini wethu Advent Nhlanhla Dlamini lekungiyena asinika imvume yokuthi leti inkonzo tiqhubeke bazalwane kude kuthi nani nilapho emakhaya nani nilapho emaveni nikwati ukuthi leti inkonzo tifinyelele kini siqhubeke simdumise simbonge uNkulunkulu longusimakathe siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngale nkonzo yanamuhla lisono lekuqala emva kokubonakaliswa kwayo inkosi yethu lapho yabonakaliswa khona iwo amadoda lamathathu lapho ekaqhamuka eMpumalanga siphindze futhi sithi leli kuphindze kube ngilolusuku la sikhumbula khona kubhajatiswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu Difundo talolusuku ke bazalwane ditholakala ekhasini le-17 kwencwadi yetinkonzo bese futhi kwencwadi yetifundo electionary bese incwadi yetinkonzo i-prayer book ditholakala ekhasini le-247 page 247 Difundo tethu ke bazalwane ngalolusuku namhlanje ngaloluhloko Sifundo sekuqala siphuma ku-Isaiah uprofethi isahluko se-43 siqala kufunza isahlukwaneni sekuqala siyawugcina isahlukwaneni se-7 lihubo lanamuhla lihubo le-29 bese sifundo sesibili sitholakala encwadini yetento yabapostoli sahluko sesiphohloko siqala kufunza isahlukwaneni se-14 siyawugcina isahlukwaneni se-17 livangeli ke ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sesithathu siqala kufunza isahlukwaneni se-15 siyogcina isahlukwaneni se-17 siphinde futhi sifunze isahluko se-21 siyogcina isahlukwaneni se-22 incwadi ingoma ke yethu bazalwane liyandlulela livangeli ingoma ye-13 Kristu ingceku ingoma ye-13 Siyabonga ke bazalwane siyethemba ukuthi nakuye umnyaka wa 2022 letinkonzo lesilethela tona niyaqhubeka futhi niyatitfokotela tiyanikhuthata tiyaniphakamisa nesemakhaya hlabelani kanye nathi bazalwane la sihlabela khona nithandaze kanye nathi la sithandaza khona ngaleyo ndlela utawukhona ukuthi le nkonzo uyithathe ibe ingcenye yakho utivele nawe usekonzweni noma ungekho esontweni lala ukhona khona ngoba uNkulunkulu bazalwane ukhona yonke indzawo kodwa kusho lokuthi kufuna bese siyayekela kuhlanganyela ndzawonye asiqhubekeni side enkonzweni sitomkhonta uNkulunkulu thine lesikhonako thine lesingakhoni nathi tinkonzo tentelwe thine ngazakhumbula ingoma lethi lomkhosi longaka hlatshelwe wena ngena nawe ungasali na ungede esontweni vula YouTube buke letinkonzo tase All Saints Cathedral tinkonzo letinemandla tinkonzo letinasimakathi tinkonzo letigcotshwe ngumoya longcwele amen Konzo yethu ke bazalwane iyaqhubeka ekhasini lelikhulu nelishinakune page 104 lala sicela khona inkonzo yethu yesidlo yanamuhla Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi yenyusani dumisani Konzo yethu ke bathathekayo itholakala ekhasini lelikhulu nakune page 104 lala sitawuqala khona inkonzo yethu yesidlo Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi dumisani inkosi yithumisani ninedincebude nkosi akabonge uNkulunkulu uyise nenkotsana namoya longcwele libonge igama lakhe nyalo nanini
sezolweni kuphinde kuthula nilothando kubantu Nkosi Nkulunkulu Nkosi yasezulwini siyakubabata siyakuthumisa sikhuleka kuwe siyakuthumisa siyakubongela udumo lwakho lolukhulu Nkulunkulu somandla nababe Nkosi Nkotsana letelwe yodwa Jesu Kristu Nkosi Nkulunkulu Vana yankolokolo Nkotsana yeyise lesu sadonote mhlaba sihawukele wena losu sadonote mhlaba sihawukele wena losu sadonote mhlaba yemukela kuthandaza kwethu wena lohlethnesefene saNkulunkulu yise sihawukele kuwe wethu longcwele kuwe wethu lo Nkosi kuwe wethu Kristu kanye namoya longcwele losetulu kwako konke ebukhosini baNkulunkulu yise amen sesimdumisile sabonga uNkulunkulu bazalwane lokhu ke ngiyo ipraise and worship yala ekhaya sesimdumisile sibakathe asithandazeni sibakathe bazalwane sithi sonzete kuye sithandaza umthandazo webisonzeta msibakathe kanye sithi uNkulunkulu somandla inhliziyo tonke tivulekile kuwena tifiso tonke tatiwa kuwena kodwa lutho lolufihlelo wena ngezangicabanga inhliziyo tethu ephefumula kude moya wakho longcwele uthi sikuthathe ngalokuphelele silidumisa ngalokufanele igama lakho engcwele kaJesu Kristu inkosi yethu amen usese hawukele uthi akathanzi ngokuthi la akhona khona kuhlale lokungalungi nalongekho gcwele nalenthuba ke uNkulunkulu yasinika abathandekayo lokuthi sitivume intonotethu embi kwakho ngani ngoba Jesu wathi uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho nangayo yonke ingqondo yakho lola uqalo umyalo wecala nalokukhulu nawesibili ufana nawo ukuthi ke bona bothanza makhelwane wakho njengoba utithatha wena uthi ke Jesu kule miyalo lempili bazalwane babelele yonke imithetho nebaprofeti nangabe ke thine sithi sono siyadiyenga neliqiniso alikho kithi lithi livi laNkulunkulu kodwa nasivuma intono tethu kuNkulunkulu yena ulungile futhi utawusithethelela intono tethu aphinde asihlambulule kuko konke kungalungi ngakho ke bazalwane sinikwa nalithuba leko ukuthi nje sithi hlambuluke sithi hlane uNkulunkulu sibe ngcwele ebukhoneni bakhe sithe ukhona ngokuthi yonke into ihambe kamnandi enkonzweni ngakho ke bazalwana sivume intono tethu simisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthula nangethando nabo bonke bakhe asithandaze yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalule ngokwami mangizizwe kuwe Jesu sesolewe zono zami yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalule ngokwami
izwi uwe Jesu sisoliwizo nusa Nkulunkulu somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu babe sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekungakwenzi lokufanele sikwele ngenxa yenkosana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhonde ngekamba lokusha kude ekuthile igama lakho lidunyiswe Nkulunkulu somandla uthethelela bonke labaphethe ngeqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kudo asimise asiqinise kuneli bonke asigcine futhi nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu amen sithandaza umthandazo wanamuhla Nkulunkulu umdali inkokoto yemphefumulo yethu livi lakho liduma ethuwe mali likhulule likusasa kulokwenzeka malivi lakho lelidumisako kude sihlanganyele empapatisweni waJesu Kristu sinathe nendzebe yakhe sikhonde live egameni lakhe lokuphila ubusa kanye nawe namoya lwengcwele liNkulunkulu munye phakathe naphakathe amen siyawuhlala phasi bazalwane silalele isifundo sethu sekucala siyandvosela abathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen Sifundo sekuqala siphuma encwadzini yemprofeti Isaiah sahluko se-43 siyaqala ukufunda isahlukwaneni sekuqala siyogcina kusesikhombisa Isaiah sahluko se-43 siyaqala ukufunda isahlukwaneni sekuqala kodwa nyalo naku lokushiwo nguSimakadze lolo wakudala wena Jakobe lolo wakubumba wena Israyeli uthi ngesabi ngobe ngikuhlengile ngikubita ngelibito lakho wena una uwami nawudzabula ekhathi yemantini mina ngitawuba nawe nawudzabula ekhathi emifuleni ngeke ikukhukhule nawuhamba udzabula ekhathi emlilweni ngeke ushe emalangabi ngeke akulumeke ngobe mina nginguSimakadze uNkulunkulu wakho lomngcwele waka-Israyeli umsindzisi wakho ndawuhlawula ngelive laseGibhithe ngishintshisela neYikushi neSheba ngawe njengoba wena uligugu kimi hloniphekile emehlweni ami nanjengoba ngikuthanda nje ndawunikela abantu ngenxa yakho ngitive ngitishintshise ngekuphila kwakho ngesabi ngobe nginawe bantu bakho ngitabaletha kusuka empumalanga ngibaputse kuwe kusukela entshonalanga ngiyawukhuluma nenyakatho ngithi bakhulule neningizimu ngikhulume kuyo ngithi ungabagodli kuyisani emadodana ami kusukela khashane nemadodakazi ami kusukela emikhawulweni yemhlaba bonke labapitwa ngelibito lami labo lengabadalela ludumo lwami yebo labo lengababumba ngapenda leve lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu siyawuqhubekela ke kulo lihubo lethu lanamuhla siyambonga uNkulunkulu ngaso sifundo sekuqala siyawuqhubeka ke bazalwane siqhubekele kulo lihubo lethu lanamuhla uyawusibona ukufundisa mabuza lihubo lethu lanamuhla lihubo lemashumi lamabili nemfica Nikafunza ivesi lokuqala bese ilandzela nevesi lelandzelako. Dumisani Simakadze linetingilosi telizulu. Simakadze nikeni bukhosi nemandla. Ligama laSimakadze nikeni bukhosi lobulifanele. Kontani Simakadze ngetembatho tebungcwele. Iphimbo laSimakadze lisetuke manje. uNkulunkulu weludumo uyaduma. Simakadze usetuke manje lamanyene. Liphimbo laSimakadze linemandla. Liphimbo laSimakadze linebukhosi.
iphimbo lasimakaze lifoshota tihlahla temsidari. Simakaze ufoshota imisidari yaseLibanon. Wendalo imisidari yaseLibanon itshalakadvule njengelinkonyane. Enta iLebanon neSiriyoni itshalakadvule njenge-apile encane yesigaba. Iphimbo lasimakaze libaneka emalangabi empilo. Iphimbo lasimakaze linyakatisa lihlane. Simakaze lithumelisa lihlane laseKhadeshi. Iphimbo lasimakaze lidalisa tinyamatane liphundle emahlathini asale akhanya. Nelithempeli lonke lidumisana kumemeta ngaphilinye lithi ludumo. Simakaze usesihlalweni sebukhosi. Ubusa zamthola. Simakaze usesihlalweni sebukhosi. Kude kube phakathe naphakathe. Simakaze bantu bakhe uyakubanika amandla. Simakaze bantu bakhe uyakubabusisa nokuthula. Akudunyiswe uyise neNdodana naMoya loNgcwele. Njengoba kunjalo emhlabeni kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siyawuqhubeka sihlale phasi bazalwane sitawuthola isifundo sethu sesibili. Isifundo sesibili siphuma encwadzini yemisebenzi yabapostoli isahluko sesiphohlongo. Siyawuqala kufunza isahlukaneni selishumi nakune siyogcina isahlukaneni selishumi nesikhombisa. Imisebenzi yabapostoli isahluko sesiphohlongo siqala isahlukaneni selishumi nakune. Abapostoli eJerusalema beva ukuthi abantu baseSamariya balemukele livi laNkulunkulu. Ngakho bathumela boPetro naJohane kubo. Nasebefikile bawathandazela emakholwa lokuthi emukele uMoya loNgcwele. La Moya loNgcwele abesengehleli noma kumunye nje wabo. Bebabhajatiselwe egameni leNkosi Jesu kuphela. Ngaloko boPetro naJohane babeka intandla etikwabo base bomukela Moya loNgcwele. Livi leNkosi leli akabongwe. Sibongeke bazalwane, isifundo sesibili siyawusukuma kanjalo ke kuyawuhlabela kanye kanye ingoma leyandlulela levangeli. Ibandla sukume. Ingoma ledlulela ivangeli. Kristu ingcebo. Itholakala page 352. Encwadzini kaThakazi. Jesu Kristu wanihluphekela wanishela sibonelo sekuthi nilandzele tinyazelweni takhe akadanye akanatomo kosikhohlise nemlomo wakhe nabafowethu kwaka tonge aphinzisele lapho wahlupheka katange osongele kodwa wathembela kuye lowehlulela ngebulunga yena luhlobo lwakhe wethwala lunotethu ngemtima wakhe siphambanweni kude kuthi sife koneni siphile kolongeni niphiliseni amanxeba akhe mobe nalinjenge timule tilahlekile kodwa nyalo selibuyele. Niphilisiwe ngemanxeba akhe mobe nalinjenge timule tilahlekile
babe kunjalo kutsaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Athi lokunye longakusida ngabo imithandazo. Siqhubeke simile bazalwane siyawulalela livangeli sililethelwa ngumfundisi Mabuza. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalelani indzaba letimnanzi ekulandzisa kwaLuka longcwele sehluko sesithathu sitafundza kusukela elishumi nesihlanu. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Bantfu baqala ukutsemba bacabangisisa ngaJohane. Bacabanga ukuthi mhlawumbe kungahle kube nguye noKristu. Ngakho Johane wabatshela bonke wathi, nginibhaphatisa ngemanzi, kodwa kukhona lomkhulu kunami lodaka, lengakafanele ngisho nokuthukulula imichilo ngeticathulo ezinyaweni takhe. Utawunibhaphatisa ngamoya longcwele nangemlilo. Esandleni sakhe unesitsha sekwela emabele lasavulile, awathele esulwini, bese kuthi emakhoba awashise ngemlilo longeke ucishe. Kwathi nase babhajatisiwe bonke, kwase kubhajatiswa kaJesu. Kwathi asathandaza kwavulela izulu, moya longcwele wehlela kuye afanane litulo. Kwevakala livi liphuma ezulwini lithi, wena uyinkonzana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Nali-ke ivangeli laKristu. Akabonge Kristu inkosi yethu. Siyawumemetela ukukholwa kwethu bazalwane ngithi sihlabele kanye kanye sivumo selikholo senasiya ukutshela abantu ukuthi thine yini lesiyikholelwako sibazalwane sibaKristu uNkulunkulu. Siyokholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla omethwe lizulu nemhlaba newako konke lokubonakalako nalokungabonakali. Siyokholwa kuyo inkosi yinye Jesu Kristu, inkodzana levela yodwa kuNkulunkulu, ivela kuyise kwetikhatsi tonke. INkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kuko kukhanya. INkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo, neyavela ingentiwanga. Situ sasinye neseyise lokwetiwanga yokonke mehla ezulwini. Ngenxa yethu thine bantu, ngenxa yenkosi sithisa yabanyama ngemandla malo egcwele kuyo intombi Maria yaba ngumuntu, yaphethelwa esiphambanweni ngenxa yethu ngokusa Pontiyo Pilato, yahlupheka yafa yabekwa eleleni. Ngelanga lesithathu yabe yavuka njengalokhu kusemibhalweni yenyuka yaya ezulwini. Inhleti ngesemnene seyise iyawuphindze kwengela udumo,
makathunyiswe kanye neyise ngenbuthana lomashumayela ngibabulufethi siyakholwa kulona ibandla linye leligcwele lelikatholika lebapostoli sivuma ubhapatiso munye wekuthethe leladono sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi letindako. Bayete owesomandla mayisho yonke indalo ithi haleluya kuwe simakathe bayete owesomandla mayisho yonke endalo ithi haleluya asithandaze bazalwane babethu lwengcwele enkulunkulu somandla namhla kuseni siyabonga ukuthi uNkulunkulu uJehova usimakathe babethu lwengcwele ngalo lolu suku la sikuba khona kubhatathiswa kwayinkosana yakho Jesu Kristu sikhunjulwa babe ngemandla ebhapatiso sikhunjulwa babe ngemandla egcwaliswa ngomoya wakho longcwele sikhunjulwa baba ngemandla ekuhlala kuwe sikhunjulwa babe ngemsebenzi esiniketwe wona ukuthi sikhanyise eveni sikhanyisele Kristu ukuthi abonakala siyabonga ke Jehova wethu lomuhle kufuna lobusuku Nkosi siniketile nalithuba lokuthi babe besingaliva livi lakho siphinze uNkulunkulu somandla sikudumise sikubabade bese Nkosi sesitawuva ukukhuluma kwakho nanyalo Nkosi gcoba Nkosi umlomo wami gcoba Nkosi inhliziyo yethu wendele Nkosi ukuthi mafu umlomo wami nekuzitha kwenhliziyo yethu kwemukeleke kuwe Jehova ngicela lethu phakathi namanje Nkosi siyatendlala kuwe siyanikela kuwe uNkulunkulu ngusimakathe sithi akekho omnye uNkulunkulu ngaphandle kwakho khuluma kithi babethu longcwele naye umkhulu wethu sisayiletha kuwe yamukele babethu longcwele wethu mehluko emhlabeni nasendleni lakithi lokhu sicela ngayo Jesu Kristu Nkosi nesizwe wethu amen. Phenza nginibingelele bazalwane senginibingelela kwesithathu kule nkonzo yanamuhla ngiyathemba ukuthi bazalwane baphilile bazalwane basamthanza Jesu basamthanza uNkulunkulu nakuwe nomnyaka lomusha wa 2020 bazalwane siyaqhubeka sihlala kuye uNkulunkulu bazalwane siyabethemba ke nalo ethembekile longeke aze asijabulise nakancane namhla ke bazalwane ngiyathi ngiyadiputa niyamangala ukuthi kodwa umfundisi wentando ufunani la
labazalwane nime endzaweni lala sibhabhatisela khona abazalwane bethu ebandleni nawutawubona nje bazalwane indzawo lesengasengeneni nawuqhamuka nje emnyango uqhamuka wedlula khona ungayi kuyohlala phasi kufanele wedlule la embhabhatisweni ngoba wonke umuntu opita ngemkristu kufanele simbone ukuthi enze kuphi embhabhatisweni abhajatiswe athole amandla aNkulunkulu athole amandla asimakade naku ke bazalwane la siyasibhabhatise khona sifake manje nebantu bese sibathele yabona bazalwane savele sayibona kadzeni zaba yakho ukuthi nasikisibhabhatise nje kahle sisayisebenzise lokho sisebenzise nemali bazalwane tadla kethu bathatha ngayo nalendzawo ke bazalwane nesithandazela kiyo inawo ukuthi iyakhanya lapha ngetulu kufanele sikhanye kuze ukuthi lesibhabhatisela kiyo ukuze kuthi sitokhona nekubona ukuthi kwentekani nalokuthi ke kube nalokukhanya wakho labazalwane bebhabhatiswa kuhambisana nekukhanya umuntu uyangena embhabhatisweni angene ekukhanyeni siyabonga ke uNkulunkulu losinika kwethuba lokuthi bazalwane sibhajatiswe namhla ke sithi yini sithi isonto lekuqala emva kokubonakaliswa kwenkosi yethu Jesu Kristu kuphindze futhi kube isonto lekubhajatiswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu ifundo tethu ke isifundo sekuqala sisithole ku-Isaiah sahluko semashumi lamane nakuthatu verse lekuqala kuya kulesikhombisa lihubo sathola lihubo lemashumi lamabili nemfica isifundo sesibili sathola isifundo lesiphuma encwadzini yetendo lemisebenzi yabapostoli sahluko sesiphohlongo siqala-ke bathandzekayo esahlukwaneni selishumi nakune siya esahlukwaneni selishumi nesikhombisa ivangeli ke silithole ngekulandzisa kwalo ukhalondwele esahluko sesithathu siqala-ke esahlukwaneni selishumi nesihlanu sesahlukaneni selishumi nesikhombisa phindze futhi sahlukana semashumi lamabili nakunye siya esahlukwaneni semashumi lamabili nakubili ingoma-ke lesiyitholile bazalwane leyandlulela livangeli bekuyingoma yelishumi nakuthathu lekhuluma ngaKristu ingcebo isihloko selishumayelo yethu namhla bazalwane isihloko lesithi umbhabhatiso waKristu kulesonto lesilenza kwedlula kilo bathandzekayo bekulisonto lesibili emva kwakhisimusi siyivetile indzaba yokuthi Jesu Kristu watalelwa sizathu thile akuzange nje kuba khona nje sikwavile kwenteka kodwa kwakunesizathu thile lesasihlosekile ukuthi senteke sisizathu leso sasihambisana ukuthi atithobe atehlise afanane nemuntu kodwa ngokuthi atawukhona ukuthi athathe isimo sethu sebuntu avelane nathi bese sewuba libloho lekusithatha asisonzete kuNkulunkulu asende siyisebeni kuNkulunkulu sifikile ke bazalwane leChristmas sathokota sajabula saze sefika nasesigabeni lapho sikhunjulwe khona ngokuthi kufanele sibe nelwati ngensinziso yethu nekuhlanjululwa kwethu nekuhlengwa kwethu uNkulunkulu nekuthi sesikwati lokho kufanele sigcwaliswe ngenjabulo njengoba satibona tingilosi tijabula sabona nebelusi bajabula bayibonga inkosi bathandzekayo namuhla ke bazalwane singena esikhatsini sekubonakaliswa kwenkosi yethu Jesu Kristu lesikhathi lethiwa ke i-Epiphany bathandzekayo amen bazalwane basesontweni lase-Epiphany ngala kamsondoza amen St. Francis sinesonto bazalwane kuthiwa se-Epiphany namuhla ke bazalwane isikhathi sekubonakaliswa kwayo inkosi yethu Epiphany uthathelwa nje emagameni esiHebheru sawukhumbula intombazana lekwakuthiwa manje yayingakhoni noma indvodza lekwakuthiwa yayingakhoni ukubona wathi Jesu kuyo efatha so siyabona le ndzaba yokubona ukuthi lo Epiphany uhambisana nokuthi emehlo kufuna bese ayavuleka ayabona njengoba ke bazalwane sithi Kristu utelwe kufanele ukuthi emehlo ethu avuleke abone simbone uNkulunkulu siwabone emandla kaNkulunkulu sitheke bazalwane ngalesine saqala ke saba nelisuku lesibita ngathi lisuku lokubonakaliswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu lalapho ke inkosi yethu Jesu Kristu yaseyembulwa kumadvodza lamathathu labeka buya empumalanga lafika ayifuna inkosi Jesu Kristu lalapho yayilele khona alandzela ikhanyeti bathandzekayo njengoba nje akefika ngelisuku lolufanako nebelusi betimu befika bona baphindze banjika lamadvodza asayifika emva kwesikhashana ayifuna inkosi yethu Jesu Kristu kwakungilo ke leli suku bathandzekayo lapho embulelwa khona ukuthi nayi le nkosi makhosi lesulo lingadelele lesulo liyifuna itelwe naye ke lala ikhona khona undodzana yaNkulunkulu lenjesu Kristu siqala ke bathandzekayo sitheke nasingena lapho sasesiqala sigaba semalanga langamashumi lamane la hambisana neguqulwa kwesimo emalanga la hambisana neguqulwa ngathi kuthatha kwesimo sebuntu hayi ukuguqula kwesimo kodwa kuthathwa kwesimo sebuntu sikhulumela ukuthi Jesu Kristu wayeke lapho isimo seNkulunkulu wangena wathatha isimo sebuntu waba umuntu waphila emkhathini wethu
Sitawukhumbula bazalwane emzabane amalanga amashumi lamane, amalanga amashumi lamane lesiwazelako, siwahlale siwabite ngalethi silungisela isikhathi saKhisimusi, siphinde futhi sibe namalanga amashumi lamane emva kwaKhisimusi, nosingalungisela iKhisimusi silungisela liphasika la Easter. Sithi sesedlile Easter sekavukile Jesu, siphinde sibe namalanga amashumi lamane sesiyahamba siyawumemetela indzaba ye-ascension bathandzekayo. Nangala futhi na ubuke na Christmas kunemalanga amashumi lamane ladlulela Christmas leswabita athi nemalanga a-Advent malanga ekuta singene Christmas sigijime nemalanga Christmas emva kwawo bese sigijima nalamalanga amashumi lamane futhi lesithi kona ngemalanga bathandzekayo ukubonakaliswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Sidaba nemasonto ke la ngemashumi lama lasikhombisa sevele namhlanje lekuqala emasonto ekubonakaliswa inkosi yethu le emasonto ekuqala lamathathu sizabe sisebenzisa lombala lomhlophe lo sithi singefika esigabeni sekuguqulwa kwesimo senkosi yethu Jesu Kristu noma Feast of the Presentation iyawuba khona ke yona bathandzekayo ekhathini welisonto lesonto lesithathu nelesine lapho kubonakaliswa lapho ke siyabe sesiyashintsha sesingena ke esigabeni sekuthi sihambe nembala loluhlata bathandzekayo sibambeke lembala lemibili ke kulesikhathi sa Epiphany ngoba sithi imbili leti lofuna teneke Epiphany kwecala kufuna sikhumbule ngaKristu sikhumbule Kristu embuleleke Kristu kithi kuthi ngabanjalo bese senanjani sesiyakhula sikhula kuKristu ngoba phela siyawathi umbala loluhlata sikusebenzisa kusikhumbuza ukuthi isikhathi sekukhula enkosini. Ngakho ke bazalwane sinaloko ukuthi kufanele sithi singembulelo loKristu bese siyakhula kude ukuthi sithe ukhona ukuthi sifeze umsebenzi uNkulunkulu lasithume wona lasinikete wona lapha emhlabeni. Nasibuka ke bathandzekayo isifundo sethu sekuqala sanamuhla siyabona uNkulunkulu ukhuluma ngaIsaiah lalapho atshela khona Israyeli ukuthi yena uNkulunkulu lomhlengile Israyeli wamkhipha ebumnyameni neyokuthi yena Israyeli waNkulunkulu. Lokuhle ke bathandzekayo wathi ukuthi kwenela kufika Jesu Kristu Israyeli waguquka waba umhlaba wonke bonke nje labakholwa kuJesu Kristu bamukele nje inkosi nemsithisi baguqulwa bangenwa kule sivumelwano saIsraeli. Ngakho nathi nje uNkulunkulu sibake nami nawe sibaliwe bathandzekayo ukuthi siba uNkulunkulu wathembisa ke uNkulunkulu nakhuluma nabo uthi nabendlula empilweni utawuba nabo nabendlula emantini utawuba nabo ngeke emanti abengabe. Lokhu sikubone uNkulunkulu nakabathatha abantwana bakhe bakhipha eGibhithe abamnikisa endlini laseKhenani. Sabona bathandzekayo umbhabhatiso wekuqala uNkulunkulu nawenda kubantu bakhe ngani ngokuthi abedlulise emantini njengoba nathi singena emantini sendlule ekufeni singene empilweni wabathatha abantu bakhe uIsrael wabedlulisa emantini elwandle lolubovu endlela kokuthi phela senibantu labasha khohlwani ngeGibhithe senishiye ngemuva seyiseleke kuva kwashekile konke la emantini lesenedlule kiwo noma ngabe bekangani sithi kodwa ukuthi nedlule khathi kulamani na kuselisidalwa lesisha khohlwani nga-Egypt ngeGibhithe salonibuka lelive lenimthembiselo kwaba buhlungu bazalwane lethi uNkulunkulu sewakwende konke lokho labantwana baka-Israyeli sitshela ukuthi bachubeka bahamba kaNkulunkulu base baqala bayahlamba kakhulu bangafiki nje nesethembiso. Ngawo uNkulunkulu wase wabayayinisa nje ehlane iminyaka engamashumi lamane kwaze kwendlula leyo generation bazalwane kwavela igeneration lensha lekwabangiyo kwigeneration lasathi uNkulunkulu itawungena evela laseKhenani. So uthini ke uNkulunkulu uthi nine phela libasha anikabhajatiswa kubhajatiswe batali benu elwandle lolubovu ngako nina sekunanibhabhatisa la emfuleni iJordani. Kungako uNkulunkulu waphinza wathi iKhenani wayibeka ngale ngesheya wathi funa nendlule kunangombhabhatiso nami sakhe sivumelwano lesisha ukuthi seniyakushiya lokungeva kwaseGibhithe ebuselele lokungeva kwaseGwathule kwasehlane akusale ngalawo kwemfula iJordani ningene eKhenani ningene evele lesethembiso nibe bantu labasha abatawulalela bangive mina ngiNkulunkulu bahambe ngetindlela tabo. Ngakho ke bendlula ke bantwana baka-Israyeli bazalwane embhabhatisweni lemibili wababhabhatisa uNkulunkulu kwegcina ngemfula iJordani bangena elivele lesethembiso lalapho sibona khona ke bathandzekayo kumcoka bebhabhatiso esivumelwaneni sakho umuntu naNkulunkulu uthi uNkulunkulu wafuna kuphinze asawuwele lo mbhabhatiso ukuze kuthi aqinise lesivumelwano sakhe nalentalelwane lensha leyayiseyifikile leyayingekho ngalesa sikhathi ababhabhatisa elwandle lolubovu. Kungako nje bazalwane njengoba sitawube sesiyafunza esigabeni esilandzelako naJohane
nase seyayiqala iministry yakhe abita abantu ukuthi abete batowuphenduka wena njani wewela wangesheya waphuma ka-Israyeli wakuphi ngesheya kweJordani wathi abantu abatowubhabhatiswa kuphi eJordani bathi babhajatiswa bendlule kabusha kule Jordani bathola umbhabhatiso kaNkulunkulu lotawubafaka evini lasesembiso baguqulwe isimo baguqulwe tincondvo tabo. Siyawukhumbula nasikho esifunza sona sifunza timfundo abatshela Johane ukuthi guqukani yekelani kulala yekelani kuhlukumeza labanye yekelani kuthatha imithelo lengasiyo guqukani tinhliziyo zenu bese ke seniyakhombisa lokuthi vele senibantu bese babambe inkingo lensha. Kungakho ke njengoba sisho uNkulunkulu kubese kuyachitha uyabulala konke lese kwendlulile bazalwane ngembhabhatiso singene esivumelwaneni lesisha singene empilweni lensha. Sibuka ke neliphupho lethu lesilithole namhla sihlabelelo sanamhla bathandzekayo 29 lapho simva khona uNkulunkulu akhuluma uthi livi lakhe liyamemeta noma liyakhuluma liyabhafula etikwe manje nalapho uyasithatha uNkulunkulu ngoba bazalwane vele manje sitawukhuluma ngawo njengoba sisembhabhatisweni uyasithatha uNkulunkulu kwangathi usibuyisele emuva nakaqala udala tinto basimakadze bazalwane sitshela ukuthi nakadala simakadze umhlaba wawungenalutho futhi wawunganaso simo kwakungemanje nje ageleta asathi abegeleta asuka babheka kodwa nje kwakungemanje agijima tibo konke sitshelwa ukuthi uNkulunkulu wena njani wase uyakhuluma kulawo manje tifo tasentiyendeni njengoba nje bazalwane nathi nasingena kulo mbhabhatiso livi la uNkulunkulu liyakhuluma uNkulunkulu uyakhuluma nasingena embhabhatisweni abese uyaqala uNkulunkulu uveta tinto uyaqala uNkulunkulu uveta tipho tiyaphuma tipho takho setiyabonakala ukuthi wena uphiwe ube ngumprofeti wena uphiwe ukuthi ube ngumvangeli wena uphiwe ukuthi ube ngithishela wena uphiwe ukuthi ube ngumpostoli setiyaphuma setiyavela leto tipho ngani ngoba sewungenile la emantini uNkulunkulu wase uyakhuluma njengoba akhuluma nje etikwe manje ase ayaqala ayadala kwaphuma tihlahla kwaphuma tilwane kwenteka konke nathi bathandzekayo uyakhuluma uNkulunkulu nasesesingenile embhabhatisweni ngoba ngingumfakazi walento bathandzekayo nisakhula kusesemncane bangakutshela labangatiko ukuthi ngangimkhana lobekane bahlone ngesaba kodwa ngenela ngokuthi ngifike esigabeni sokuthi bese ngiyakhula sengicela kubhajatiswa sengiyabhajatiswa bazalwane nase ngiyibuka impilo yami sengiyawubona umehluko lowabakhona ngokuthi namhla naku ngiyakhona kuma embikwenu ngishumayele embikwenu ngithandaze embikwenu ngikhulumele namalungelo ebantu ngani ngoba uNkulunkulu uguqulile lokhu lebenganginiko ukuthi nibe ngimplone bahlone namuhla nawe ke uNkulunkulu simo lokiso locabanga ukuthi siyakuvimbela ukuthi ungakhona ikusebenzela uNkulunkulu unemandla uNkulunkulu ekusigucula ngeke ukuthi ungene embhabhatisweni waNkulunkulu lalapho ke sitawukhona ukuthi sikhulume ngebuhle baNkulunkulu sikhulume ngemusa waNkulunkulu sikhulume nekulungisa kwaNkulunkulu sikhulume nangensinziso yaNkulunkulu. Siyabona ke bathandzekayo nasingena incwadzini yezinto zebapostoli imisebenzi yabapostoli lalapho sitshelwa khona sikhumbula ukuthi Johane wathini wathi Johane mina ngibhabhatisa ngemanje kodwa ukhona lo dawu ubhabhatisa ngamoya nangemlilo. Siyatshelwa ukuthi bazalwane thinte babese bamemukele Jesu sitshela ukuthi base babhajatiswa sebabhajatisiweke kwase kuthunyelwa abafundi ukuthi bahambe baye kulabo bazalwane bayofike babahlole kuwathunyelwa Johane naPetro nabefika bababuza athi hey igcwalisiwe yini ngamoya nabefika bathi hayi kude base bababheka tata bazalwane bagcwaliswa ngamoya lwengcwele base bababeka tandla ke bazalwane bagcwaliswa ngamoya lwengcwele ngoba nasesewuthwalile ukuthi ubhajatiswe sowuthola nemagunya yokuthi ubekwe tandla bazalwane ukuthi simgcwalise ngamoya lwengcwele sowugcwalisiwe ngamoya lwengcwele bazalwane incwadi yabaseKorinte bakaseKorinte besibili sahluko sekucala livesi le22 liyasitshela ukuthi lo moya lwengcwele lusafakwa kithi uNkulunkulu umsebenzisa ukuthi abe deposit abe sibambiso bazalwane lesikhombisako nalesikhomba ukuthi thine sihlengiwe sesibantwana baNkulunkulu simelwe kuyophila engona phakathi ebukhoneni nasebukhosini basimakade. Ngabo ke bazalwane siyabintelwa ukuthi sendlule egcineni ethenini sesibhabhatisiwe kodwa sikhalele sifise silangazelele ukugcwaliswa ngamoya wengcwele kwaNkulunkulu. Lela abanye kwenteka lokho ngesikhathi sesibaletha emqinisweni sesithi nangu sesiyamgcinisa sathi ivumela ngewakho umlomo bese sewuyamthandaza umbishop ukuthi
ubeka liphawu laNkulunkulu hamba usebenzele uNkulunkulu gcwaliswa futhi nangamoya loyedwele bese bagcwaliswa abantu bangamoya waNkulunkulu bawumsebenzela uNkulunkulu. Senikhulumile ke bazalwane ngendzaba yelivangeli ukuthi nasiyiva indzaba yelivangeli Johani nawe uyaphuka kuma Johane uyobhabhatisa abantu uyewela uyangesheya kweJordani kuze ukuthi abantu batowuphinza baphinze nakulo kwenteka kuqala uNkulunkulu nakabathatha elihlane abafaka eveni lesethembiso uthi ke uNkulunkulu bakhipha elihlane lesibantoni so bafaka eveni lesethembiso lewo ukuthi babe bantu bakhe nebantwana bakhe ngoba bazalwane nasingena embhabhatisweni siyafa kuyafa kunguwe kuyafa kuba kutati kwakho kuyafa bunjinga bakho kuyafa kuphuya bakho kuyafa kube sekuphila Kristu kuwe so yakhona ukusebenzisa uNkulunkulu ngoba sowubuke yena wethembe yena sowuhleli kuye bathandzekayo. Ngakho ke bazalwane sibitiwe ukuthi simsebenzele simkhonye Kristu tinsuku tonke njoba ke Kristu wase uyavuswa ke uyaphuma embhabhatisweni sitshawo sinakaphuma embhabhatisweni uNkulunkulu kwabe sekwehla moya loyingcwele waNkulunkulu wehlela etiwabo kwakathi umoya loyingcwele waNkulunkulu ngaba setiwabo bonke lababhajatisiwe bathandzekayo siyatshela ukuthi abebatshelile ke Johane ukuthi mina lona lodako baba mangakhona angeke khona ngisho ngifasa umchilo weticathulo takhe ngoba yena ubhabhatisa ngamoya nangemlilo nembala levakala livi selivela ezulwini lithi emva kwaJohane asashinto thi nayi ndodza nalo ludla laNkulunkulu elisusa ntono deliver levakala nelivi laNkulunkulu livela ezulwini lifakaza lithi wena uyindodana yami lekuthokodako ngayo lamanye amahumusho azavete ukuthi wathi uNkulunkulu asimuve lo Kristu nakakhuluma manje umuntu othi wena ingabe livi lelingaphuma liphume emazulwini lifakaze ngawe lingaba khona yini noma livi lelingafakaza ngawe lingaphuma esihogweni ngenxa yokuthi awukabhajatiswa awukangena ebukhoneni baNkulunkulu awukaguqulwa simo awukayiguqula impilo yakho wathi Nkosi nangimile lana salo umsebenzisa Nkosi nangimile lana salo ungithuma Nkosi ngente umsebenzi wakho. Umbuto ke bazalwane lokhona uthi njoba sesibhabhatisiwe uNkulunkulu uthokodile ngathi singasho ukuthi uNkulunkulu uyathokoda ngathi bathandzekayo sitawukhona yini ukuthi sitinikelele ukuthi simsebenzele uNkulunkulu. Libandla liyahlupheka liyasokola bazalwane kulethi insuku bantu bafuna ngene enkonzweni babukele lokwenteka kwabajike bahamba kanti bazalwane inkonzo ibita ukuthi sonke kube khona lesikwentako wena ubambe ngala lomnye bambe ngala lomnye bambe ngala sibambisane sonke iqhubeke ke inkonzo iye embili. Umbuto uthi udimisele kangakanani ukuthi nikelela ngokuthi wende umsebenzi waNkulunkulu ukuthi ethi sitowukhanya sikhanyisele Kristu sikhanyisele live limbone Kristu ngoba bazalwane isikhathi lesi sekubonakaliswa akabonakale Kristu empilweni yethu akabonakale Kristu lala sikhona khona sitawuhamba nje sibuyele nisebenzini labanye asihambe simfete Kristu abonakale lala sikhona khona egameni laNkulunkulu uyise nendothana namoya longcwele. Amen. Siyabonga kakhulu ke bathandzekayo inshumayelo yethu yanamuhla siyawungena kuyo imithandazo yethu yanamuhla singangeni ke emthandazweni lana siyawukholwa khona umfundisi Mabuza sitawulandzela ke bazalwane kukhunjulwa ukuthi emithandazweni yethu kuleliviki siyacelwa ukuthi sithandazele iDiocese yaseBrecken sithandazele ibandla lase-All Saints le-Second Case sithandazele umfundisi lobambe kwesikhashana Archdeacon Ian Young siphinde sithandazele ne-National Health Service lebukelele netempilo ikakhulu kuleti khathi tesifo samahazane sithandazele kakhulu litiko ke lelibukele tetempilo leliphathelene nalo lelibukele tetempilo takamoya leliphathelene nalo NHS National Health Service siphinde futhi sithandazele neforum yabo bonke noma kusigungu sekukhulumisana sabo bonke lababukele tetempilo sithandazele nalabo lekumbona babuke kuphathwa kwaso lesigungu nekuphathwa kwetimali taso lesigungu. Diocese yase-Iowa sitawuthandazela libandla lase-St. Andrew and Chariton sithandazele Fred Steinberg kanti ke libandla lase-St. James lelise-Oskaloosa sithandazela Terry Cleven sibabeka uNkulunkulu laba isebenti takhe nemakhanseli labasebenzisana nawo
Kudayosisi yaseSwatini sithandazela iparish yakaManzini. Sikhumbule umfundisi David Zungu, umfundisi Albert Hlophe, umfundisi Muzimasiya, umfundisi Mercy Shabangu, umfundisi Teresa Mpingo, umfundisi Sicelo Dlamini kanye nomfundisi John Khoza kanye nabo bonke abashumayeli. Nakhona sibamcela uNkulunkulu abasebenzise labazalwane bakhe kwenta umsebenzi wakhe uqhubeke. Dayosisi yase-Highfield bazalwane sithandazela libandla lase-St. Luke laseDuduza. Sithandazeleke nalabo lekubona babuke indzaba telupito labanye batsandzekayo lekubona babonayo bazalwane nabaphiwe uNkulunkulu ukuthi bayagcotshwe ukuthi bangenele inkonzo yokufundisa. Sisithi nabo uNkulunkulu akabe nabo abahole abathonzise endleleni. Sitawuthandaza nebazalwane. Amen. Asithandaze. UNkulunkulu wemusa nenkathalo. Sibida ngelipho lakho emalangeni ukuthi sibe abantu bakho labethembekile nalabanesibindi. Njengoba indodana yakho yemukela umitwa kwayo emanini embhabhatiso, sikhuthazwe nathi ngempilo womoya wakho ukuthi sihlanganyele naye emsebenzini wakho lokukhuphula kini. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu. Babe losezulwini, ugcwalise kulunga kwakho ngebhabhatiso wayo indodana yakho ethandzekayo. Njengoba semukela kulunga kwakhe nokuthi sibhabhatiswe kuye, seke sibe nesibindi emholweni nemandla ekuthandzeni, kude kuthi side uphila impilo tasezulwini lapha emhlabeni. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu, njengoba uvulele ibandla lakho emazulu nebhabhatiso lomngcwele, phani ibandla bafundisi labethembekile kumemethela indodana yakho Jesu Kristu, nekuthi kuliphe konke lokuholela kuNkulunkulu kude ngokuthi nabaningi baphenduke entolweni yabo bahlanganyele naye embusweni wakhe wasezulwini. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu. Nkosi, gcina imindeni ikakhulu leyo emaKrestu, khumbula emadvodza nebafati ukuthi athandzane, phani obabe nabomake ubagcwele ekuqhubeni umsebenzi wokufundisa ngenkolo. Ugcine bonke abantwana enkolweni nesizisano nethembiso letiphelele ekubhajatiswa kuphileni kwaphakathi. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu. Nkosi, wathumela indodana yakho yokhonda bonke bakho ibekhule ekufeni nasesonweni. Ngenxa yokuthi silangadelela insinziso yakho, sikhiphe ekuphileni nasekuguleni, uphakamise bonke labalimele ekuphefumuleni nasekuphileni. Ngetela labagulako ngelithando lwakho lolubuKrestu ngomusa wakho. Ubaphe uphiliso bonke labalelayo, ugcwalise impilo yabo ngelukholo lolunebuqiniseko kwekuvuswa kulabafile. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu. Babe lonemandla, wephula lababi ngegugu yakho ngenxa yabantwana bakho labathathekayo. Sisinde ngetikhathi tonke ukuthi sikukhonde ngekusaba nekuthi sifune ukukhoseliswa njalo ebusweni wayo indodana yakho. Khulula abantwana bakho ekuhlushweni nasekuphethelweni, ubaphe ukuncoma nokuvikeleka njalo etikhathini lokuhlushwa. Nkosi namusa wakho. Iva Kuthandaza kwethu. babe losezulwini, indodana yakho Jesu unguye Mesiya woluthoko nenkosi luthoko yalomhlaba. Phani baholile babusi betipe kutithoba kude kuthi balalele ukushunyayela kwelivi lakho ngenxa yemphefumulo yabo nangenxa yalokuhle lokwentelwa abantu bakho labagcwele. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu. Ngebhabhatiso lomngcwele uvulele abantwana bakho emazulu, phani labo lababhajatiselwe engozini
ukuthi bekube ne-exhibini lasezulwini lemtimba engadi yakhe ukuze bathathele le nto bathole kuphila nokusetshenziswa kwaphakathi. Nkosi ngamusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu babethu sezulwini udivete ngamoya longcwele ugcwele umusa ebhapathisweni lwembozane yakho lethathekayo. Leliphimbo lakho usicondzise kuye loyo lowethele entondoteni kude kuthi semukele umusa lekuthethelelwa ntombi. Siyacela usigcine sisekukholweni lokukhulu njengoba sibhadaliswe ngomoya nekomnyaka wakho nesibonelo sembozane yakho. Siphe amandla ekukholweni kwethu ngamoya wakho longcwele usiholele empilweni nasekusindisweni kwaphakathi ngaye naloyo Jesu Kristu imbozane yakho. Nkosi yethu ngephila ikusakale nawe naye naloyo moya longcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane, iyo imithandazo yethu yanamuhla sidawucelako ukuthi libandla lisukume sidawubukela kuthula. Ibandla alisukume sidawubukela kuthula. Umsindisi wethu uKristu uyinkosi yokuthula nekwazisa ubuso wayo nekuthulalo ngenamkhawulo. Thula kwenkosi abe nathi ngetikhathi tonke. Akwanzi kuthula bazalwane, kuthula ebandleni, kuthula kumaKristu. Shalom shalom bazalwane. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, sidawuqhubeka-ke nayo inkonzo yethu ekhasini 116 lalapho sitawuthandazela khona umnikelo bazalwane nabanikele. Sibonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane, umnikelo lenwentako muhle, uyathokozisa, uyamthokozisa simakathe ngoba ninikela ngetinhliziyo letithokozile naletijabulile. Kwangathi uNkulunkulu angaqhubeka anzise abusise emakhaya enu kude kokuthi kwanze ekwanzeni kwako niqhubeke futhi ninikele enkonzweni, ninikele nalabahluphekile nalabadzingile. Siyathandaza-ke bathandekayo, sisebenzisa umthandazo losekhasini lelikhulu nelishumi nesithupha. Siyaqhubuta nokuthi nakwendekile-ke nanikela bazalwane, nafaka lowo mnikelo ebhange. Lethani leto ticebhezane nibhalise ukuthi leyo mali lengenile ebhange nifise ngokuthi kuletinkundla letahlukahlukene temnikelo ingene kanjani. Lokuya kweshumi malini, lokungena ekubongeni kwemndeni kwenyanga malini, lengena futhi ekubongeni kwemndeni noma lengena emnikelweni lojwayelekile malini, lengenako etibhungini tekuphawulisa tikhwama tekwakha lihola, tekulungisa tikhwama letingalungabi kahle kuyo idayosisi yethu malini. Konke lokho bazalwane siyakhunjotwa nje ukuthi sikwende nekokuthi siqhubeke sinikele ukuze siqhubeke umsebenzi wasiphakade asithandaze. Bakho Nkosi kukhulu nemandla nendumiso nenkathumulo nemkhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho. Thine simnika lokungekwakho. Amen. Uyabongeka Nkosi enkulunkulu mdali wetintfo tonke ngemsa kwakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe etandleni tebantfu sitakuba sikwase kophela ketsi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Uyabongeka Nkosi enkulunkulu mdali wetintfo tonke ngemsa kwakho sinaleliwayini lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantfu itakuba inzebe yensinziso kithi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Siyawusebenzisa umthandazo wekuqala ngokubonga ekhasini 117 ikhulu nelishumi nesikhombisa. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, yenyusa litinhliziyo tenu, siyatenyusela enkosini. Asibonge Nkosi Nkulunkulu wethu, kufanele kulungile kumbonga nekuthomisa. Kufanele
konke umsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi babelo sezulwini uNkulunkulu somandla lonini nanini. Siyabonga ngesikhathi tonke nasezindaweni tonke. Ngaye Jesu Kristu nkosi yakho leyodwa inkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni kwasena emfanekiso wakho loqobo. Ngaye wasinzisa ekugcineni kwesono na umnikelo kuyantalwa njengomuntu. Afe esiphambanweni yabo yavuke ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha sabo abantu bakho na umhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini. Ngaye wathumela umoya wakho longcwele lophelesayo. Nyalo-ke siyakubonga ngoba ekubuta kwakhe atawuhlala kithi amlivilo wabayinyama wembula inkathikulo yelithumo lwakho wasikhipha ebumnyameni wasingenisa ebukhanyeni kwakho lokumangalesako. Ngakho-ke sesihlangene netingilosi netikhulutato nelibandla lonke lasezulwini sibabata wena sinqoba bukhulu lelithumo lwakho siyakotomesa nyalo nanene sethe bandla alizithe sibe babe ngayo inkonzane yakho Kristu inkosi yethu. Ngaye yemukela inikelo yethu yokubonga nekudumisa. Thumele moya wakho longcwele ndikwethu nasentikwa leti tipo tethu singwa nelikwayi ukuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi. Ngoba wathi ngebusuku lanikela ngakho wasithatha singwa wathi yasakongile wasihlepula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokhu nidle umtimba wami lonikelelwa nine endani lokhu kudethi nimkhumbule umtimba wemfana umtimba wemfana umtimba wemfana umtimba ukudla wayithatha inzebe wathi yasakongile wabaniketa yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lona ingadi yami esikhuluma lesisha lokhisela nini nalabanyeni kudethi kuthethelelwe tono nalonke tikhathe tonke tekuyinatha kwenu kudethi nimkhumbule ingadi imfana ingadi imfana ingadi yemfana ingadi yemfana. Ngakho-ke sibabatancoba kwaKristu kanye kanye sithi nokufa kwakho wasinqobela kufa ekuvuka kwakho wasibuyisela kuphila ngosi Jesu wota eluthumo. Babelona ngcwele thina bantu bakho sikubhala ubukhosi ngalethi tipho takho ligcwele sibekani wakho umhlatshelo lodwa lophelele waKristu inkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe emkhosini labafilele ukunyuka kwakhe emkhosini bezulu. Ngosena Musa simukele ngaye noma singafanele kudethi thine lesihlanganyela timba ngadi inkonzana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesisikhathi naleti
ukukhuphula lentonke sibheboze ukuthi sithi sisalenzele kuya kwaKristu umsindisi wethu elitumo lenqoba kumbuso wakhe sikhuleke insuku tonke ekufananeni naye ujunyiswe kubathathu libandla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye imandla balo ingcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini. Amen. 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 Konzo yethu yaqhubeka esigabeni se-17 likhasi le-126. Njengalokhu uKristu asifundisa sinesibindi sekuthandaza sithi Baba wethu lo sezulwini olingcweliswe ligama lakho umbuso wakho wakude inzalo yakho emhlabeni njengasezulwini siphela mhlawumbe kwethu kwemalanga onke sithethelele dodotetho njengoba nathi sibathethelela labasonabo ongasingenisi ekolingweni usisinzise kulobubi ngobe usonge wakho imandla nebukhosi kuke kube nini nanini. Amen. Bazalwane enkosini lenze besivumelwano lesemukelayo ayisiweni inhlanganyelo yengane yenkosi yethu nomsindisi wethu uJesu Kristu na nesinkwa lesi sihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba wakwaKristu na zinele sibanyelisi umtimba munye ngoba sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Fana ya nkulunkulu wena lususa ntonote mhlaba. 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 Siphe kuthula, siphe kuthula. Emtithoba lukhulu siyafuneka kanye sithi ngosini nesihawu asonzelwe itafula lakho semthemba kulunga kwethu ngepasi ethemba sawu sakho lesikhulu asifanele kwethu leputha efuthulwa ngaphansi kwetafula lakho kodwa wena inkosi lokuma kwakho uhawela njalo ngakho besiphe ngosini nesihawu kube sihle ngalokufanele inyama yenkosana yakho lethathekayo uJesu Kristu sinathe ingadi yakhe ukuthi sihlale kuyena ikithi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi yakufanele, Nkosi yabafanele, Nkosi yakufanele kunani lakho belinye lakho ndawusiziswa. Simemetela ukhosi ukukhosi wokubhajatiswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu leke kubhajatiswa kwayo asivulela nisamo ukuthi nathi singene embhabhatisweni kuze ukuthi sithe ufakanye nayo siphinde sivuswe kanye nayo kwendlulile ukuthi babhatiseni ngembhabhatiso wemali
wasibhabhatisa nangamoya wakhe lwedwele labantu balisileke ngamoya wakhe bazalwane babonakala ngekuthi bakwende la kushilo lathi tena siyawukwenda kude abuye yena sikhumbule njalo kufa nekuvuka kwakhe la sihlenge ngabo esonweni wasiletha ekhoneni kaNkulunkulu sonke lande bazalwane sinokubela umtimba wenkosi Jesu Kristu anikela ngencefu nengadi yakhe lasobisela yona simdlele enhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Amen. Babathandekayo inkonzo yethu ekhasini lelikhulu nemashumi lamabili nesiphohlongo sigaba semashumi nesithupha. Bonga nisimakathe ngoba anemosa siyosaka siphele nanini. Simakathe mnikathe amandla wonke siyabonga ngoba ngaleli mfihlakalo lemngcwele sothile ngemtimba nengadi yenkonzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu lesibhajadiselwe kuye lenamuhla simemetela sikhumbula kokuthi naye wabhajadiswa kude kokuthi ate usivulela indlela yemsisonzeta kuwe simakathe
qhubeka-ke bakwentondweni usihlanganise ulethe ebandleni bakho labadzinga kubhajatiswa babhajatiswe ngemaki baphindze babhajatiswe futhi nangamoya loyigcwele bagcwaliswe ngamoya kude kokuthi batawukhona kokuthi bahambe bakusebentele wena bahambe bakukhonde wena tinsuku tonke tekuphila kwabo. Siyabonga-ke bakwentondweni kusigcina kwakho ngemsa wakho emtimeni wayiphonsana yakho loyihlangane yabo bonke labakholwa wakho sithe babe kuthi sibeketele nje amakholwa laphilako kulobudlelwano lobungcwele ukuthi sikhule elithambeni ekulaleleni nasekwenteni intsando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nawe namoya loyigcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye kanye bazalwane sithi babe kanti amandla sinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu ube siwumhlatshelo wakho lophilako umhlatshelo lophilako sithumele kubeni ngamandla moya wakho logcwele sihambe sisebenzele luthumone ubukhosi bakho. Sitawusho kwebazalwane umthandazo we-Afrika uNkulunkulu ubuse sa-Afrika thina abantu bayo uhola abaholi bayo yiphe kuthula ngaJesu Kristu Nkosi yethu buye-ke lo sithandzako wasigeza entonweni tethu ngengadi yakhe wasenda abapristini uNkulunkulu yise akube kuye ludumo nemandla kude kube nini nanini. Amen. Bese kuthula kwaNkulunkulu lokwenza likhonza bonke akutigcine inhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya loyigcwele asibe kithi njalo. Amen, 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 amen. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane sesifika kumaphethelo ayinkonzo yethu sethemba ukuthi bazalwane bayithokotele bayawuthokotela futhi lena nkonzo sichubeke bazalwane ngemandla sichubeke umkhondeli simakathe nsithe elivangeli ivi lenkosi nasingena enyakeni omusha gcinani enkosini nasemandleni ayo. Ngakho-ke bazalwane let us be strong in the Lord siqine singapheli imandla bazalwane singamvumeli isathane ngokuthi adlale ngathi singamvumeli isathane ukuthi abuze empilweni tethu nentalamo lesibathandzako kodwa simeni ngemandla sihlomile ngetikhali takamoya sibe silwe lempi silwe nemimoya lesemkhathini silwe nemimoya yebumnyama silwe nemimoya yetindzawo sithi ngaJesu Kristu sinqobile. Bangathi uNkulunkulu ngabanani bazalwane lisachubeka liviki sibe bazalwane nabahambako njengoba nje kusikhathi sa-Epiphany kulisonto lekuqala ku-Epiphany bazalwane kwangathi besingahamba siyowubonakalisa Kristu etindzaweni letihlukahlukene labanye nje bayabuyela ekuvema i-17 fikani nimkhombise nimbonakalise Kristu nalapho emi-17 ngemthando nangekwithoba nangekwenta lokungiko nalokungumthetho oqotho nalokulungile bathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Abanye-ke ngekuthulana ngemthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen. Siyabonga bazalwane.